hausnam ar hajar khatsau syapo badhaswa banjam yak election ke batmai hausnam ar hajar khatsau pikin mau nem badai namar balas sandor nadus nem khat khandai spa sopunyo yak constitution jong gari India bat ke jiyo yak jing lainut bala thau haki artikel ki bapher bat kumno ban penwandur yak Lok Sabha ban thau yak Raja Sabha freedom of speech bat freedom of religious kiong ka jingkren ke balainut ban syukri lainut yak jingait ke jonga ke jumpi kanela friend dau Jawaharlal Nehru bau Mahatma Gandhi nak benta ka bet ke biang jong kinong song jong gari India badai nama kata kadang ko abri tuipi habala thau ye kede constitution la thau rengkat ke ketin blai onde ban suthau rumah rutit ye kene dai nama kata kadang ke yai mat ke India klandon kono ke jing sloniam klandon kono ke jing syapun sitom klandon kono ke jing persa ye ke jing la pilong nem tenrai la pilong Kristen la pilong Hindu la pilong Sikh la pilong kuno ka parti kongres itu ipor ke la thau ye kelenti ke bebit badai hausnam ar hajar khatsau bawan ke BJP ngakwa bani tuipi lami ke kenram hagari ini baro kowe hatu ngilamo ban kilat ya ga phratret jong nombar jong snem ar hajar khandriu sitang senya lai order na ke BJP bagi nek pisa dai ban pendono badai ban sim ke pisa dagwe ke batmai hatu ngila ban kilat ya gajiya pre hakar ni thor bat kinong rat ki bahab ban siram ban nagaleng ke jumi ngiha ban siu ya gabai hosta haitu por shenung inwat pisa nama haitu por ladat khang ye ke pisa ke berin hatu ngila mo ban kilat ya gajing nijar kabak BJP kelabo ya gajingnya ya kinong rat ya ki Kristen ya kinong song jong gri India baro oi Kesyama pi bakin bisar hatu ngelak kelep nam ye gani kabar ngakwa banoi pi dai nama kata kadau ngakertian din haus nem khat kendai spa kendai punyo kabau lora di jisai kedua keram rong ba ngasukwa ban remind le ban pen kemau pi kadon kajing khang bando mesi kajing bandon ye ki Kristen haus nem khat kendai spa anyo punyo bandai tan kajing thangim ya ki father ki sister ki missionary sakitu ki por hak history pidayan ya kini kajing thok kadon lut hak internet dai nama kata kadau ki paita Kristen aslam khat kendai spa anyo punyo bagi ya kajing huriura jongri India kile kuno Kipayang ya kajing duai, ha kajong kajing naik kajong ki, bangi don kam ya kajing sosial, kaban wandang kajing suk hakari India. Badai kene, kabaki duai, hau belai, bakane kajing sasko kajong belai, kawan lang bakajing duai kajong ki bangit, bangin yo ya kajing sosial, sasisin kababit kapayang. Badai nama kata kadau, tangkat to kami por, kawan sisa ke presiden dul hakari India. Batang ketua kami porbiang lawan pat daga Indira Gandhi banlang ke Prime Minister hakiri India kawan biang ke jinsuk hakiri mentawan ke BJP ku melakadau menes keman medusna marajal khatsau kawan ke jing huriura ku melong ke jing pendo ya kepisa mendaitan kata ke jing pendo ya kepisa kumbalong minta kawan rakyat ketua kebil kabaki Hindu nanti na Bangladesh nanti na Pakistan lada pas po Lok Sabha bagi nong bagi wan song hagan ke North East hagan ke Ritor hagan rilon ko jongi lada pas nanti po Lok Sabha bat ke parti kongres kamla ban Krishan namar kedon tan sepusan mut ki MP kalayak saj layam Rahul layam ke Sonia Gandhi ke Banjia ya ki Kristen ki bedon hagan ke Ri bat hagan North East ke jongi hatu nilaban lui hatu nilaban baik dia kun kene kajing le jon ke BJP dai nama kata kadau bon kim ju posnel ya kene MP man kene kiong leyu kundawan na pasu budi ya ke CB kim susu CB kabut banwan gitu ke Hindu ban buhai shrong hagane ke ribi ke jongi khnang ban yo thaput ban yo rang ba shrong ban long minister ban long MDC la itu selapas dagabil nombong fencing nama lapas dagabil fencing nanti na khap mau sunram kitiki khap
Syatan dapki bater-ter yakitu ki fencing ngut ban wenno la rejia bagane ke bil kapas barhang ne hapo Lok Sabha la pasisai gane ke bil bat dondok ku melong menne ke parti kongres nado usnam khat khandai spas punyo la snai ke bil la ne snai constitution bandon sakawai pat kata gade ke Raja Sabha agar Raja Sabha ndai budget manga mapi kita ki MP la jet pat baki MLA na banta ke wig state banlong nong nikmat Raja Sabha kada kabaki ongko upper house banyada yo le bakla yo thambor kini kiburan ki MP Lok Sabha ni habo sakawai ke house kaban protect lane banyada ya kinong song jonggri bad hangne ki MP jong kongres ki bun ba masnuan na Lok Sabha ban nyong bagabor haga kertan jong BJP bad kala tham dak pisa badai ban pas bayi ke dia CB ban wan rakyat Indo na Pakistan na Bangladesh ne si porito serilum basenod is ke jongi badai hangne ka parti kongres habamut ban tabel ya kene hapo house man pas ya kene kene ka parti kongres kong ka constitution negeri India ni babun pa hangne hapo Raja Sabha nginama ailat ya kene ka bil bakanwan nak bata ke jinjar jonggeri badai nama kata kadau namar ke jing persya joko kongres Raja Sabha kinamla ban pas pat ya kene ke bil lagi ram Lok Sabha ka don ka upper house ka baka majority joko kongres ka don hangto kunta ka yada ya kene ke bil balai syakman ki pajak nodis jonggeri India balai syakman ki sang malang dai namar ke jing don joko parti kongres hai tu ipor ba persya ya kene ke bil panwan ra ya kene ke Hindu nang thi na Pakistan Afghanistan pat Bangladesh bandar ada pas ya kene ke bil nak wa ban suipi anda ada ban persya ya kene ke bil daga basim ke bu ki ki parti daga baburam yo kondat ke sangma uleg hanthi airport one day mana ba persya ya kene ke bil banwan hakanodes de ban pinkup buramong ngakwa banang MP mdon meno balaban persya ke bil tang ki MP ki badon hang the podali ke NPP tang WMP Raja Sabha tang WMP hang the Lok Sabha kamdon daina magata kadaw kane ke MP election ngakwa banang MP kade ke bakungsan bangli kren ni ke shisha kabalai ngakwa banang MP menta kene ke election kade ke election ka bangin duai himdai tang bangin song thiatai namar ki jingia hakari ne ajongi pedang mansisgi ke bajia hapo Bengaluru pedang hakine ki studio ke bajia hapo Gujarat dang hakine ki kindet mak brai ke bajia hapo Kolkata hapo Bengaluru hapo Gujarat ngai thoepi ki yin mane hangto ki rasha Punjab ki yin scroll jong ki balang kutlet ki Baptist church but ki wai lada putra dei nama kata kadau kira ya ka plakat hapo Bengaluru daki tu ki sister bat baru ki badon laga jong bejinget hakeniam joki ki yang tanda wai ka plakat ki on if you want that church will be destroyed by the BJP please vote for BJP ngan kelagasi lada pikwa baki yang mane ki pelasko baki yang kestan kinsha penjat biang menta ke kenti jet biang ye ke BJP kata gade ke sor ke bami nangthi na ki bagne ha ke ji sekri bele ke joki tedai nama kata kadau bon ki bong kuno ban lelei namar 1 ka BJP MT yo duskim jet de kini ki candidate bayamon lang tenagaliang jonga ku abanong pi ladangin ye compromise bat ke jingit ban sekri ublay bat ke development ngaso kulong ke babakla lada pisau yahap banang ba i madyap kitu ki Kristen seritor i marsya penyap kitu ki father ki sister ki missionary kan lelai kasyong pi bapin good ikidi ki parti ki belong ki tengshop ki puran jong gani ka BJP kabasa wakwa banang yepi hapo Gujarat Pembakaran benda ya ke Good Friday kim syuk bandake badang ini kinda sengilatte ya ke missionary how post electorate la bom simpat dan pipeta di YouTube pipeta tadi lada pingat ya kene klik hanto Gujarat pila ilot ya kijingjia baro kai ki bugilale haga kerteng jong kini Hindu bataras ngindai bawan hangne bandong banya tholam ler klik ya ke YouTube ke jong pila lablot
Kepertai internet itip kay kabajia hadirin dia gajongi. Kabasan na kuwa banong ipi. Hatungi kemau na em. Ya ke jingjah po garohus. Kadai ke Baptist Church ke bahaya hantai. Kay kabajia. Way missionary na po Amerika. Kata udang wan nang tay. Uhiar hapo nang ba Delhi. Barhadin makilatip maulay syatay siya po garo. Nagalang ka sakal jong nadi. Kaklem ay bisa baru klem siya banwan sini siya po silong.